kurengera okwezi kumwe kwiha abashomesa b'amashomo ga arts bazo mu kwedima ahabwa enshonga z'emishahara yabo. Aba na hati nibakitere kiti ngu tibari kuza kugaruka mu bibiina okusya gavumenti erakora aha nshonga zabo. Erizoba mukuru w'empanura z'ishengero Anita Among yashaba abashomesa okugaruka mu bibiina kuhera okushomesa obw'ishengero rikukuratiriza enshonga zabo. Aha nshonga egi orukwebembera ekibiina ky'abashomesa ekya UNATU Philbert Baguma yajangu naija kubashutamisa barebe ekirakorateho. This issue has reached Parliament. Parliament is responsible for appropriation, and we are going to make sure we appropriate money for the teachers, and we are going also to bring in the salary review commission that can be able to harmonize the issue of salaries in this country. We need harmonization of salaries, because we cannot have somebody getting 87 million, then this one is getting 10, this one is getting 1. No, let's have harmonization. Even you who is getting more, if they did not remove commission, let it be. To hand is over petition yaffe speaker atuwadde okusuubiza n'atulaga nti parliament yekola allocations, n'olwekyo tukitadde mu mikono ye, naye ffe ng'abakulembeze b'abasomesa tulina okuddayo mu bamemba baffe, mu bakulembeze aba Uganda National Teachers Union, tulabe kiki kye tugenda okukola oluvannyuma lw'okuhanding over petition yaffe. Sipiika n'obwarabe yakora okushaba oku Philbert Baguma orukwebembera abashomesa yarebuka nk'otakusiima. I am also requesting that the workers out there, please go and do the work, go and work for this country, for your people. Don't cause paralysis. We are going to have these issues resolved. Sibibadde byakugaana, tubadde tuteesa kati omuntu bw'aleeta position ye n'omubuuza oba onoonya clarification, kubanga tubadde twetaaga kumanya kiki kye tugenda nakyo. Nabwanyuma habaho kuganirako kyama hagati ya Sipiika na Philbert Baguma kandi ebyarugayo tindi kubimanya. Murumuru bwonna babadde bayina bubeera resolved era buggwa, era emirimu tugiddamu bulungi ne gitambulanga bulijjo, era n'abaana baffe abatasoma baddeyo basome. So eyo yonna process twagala kugikola mu bwangu okulaba nti emirimu gyonna gitambula bulungi nga bwe gibadde gitambula bulijjo. Omugande abebembezi ba Rubirizi district babugana n'abashomesa ba arts kandi babashaba okugaruka mu mashomero okushomesa obo government erikukora nshonga zabo. Nimwe mu borrowing this one, abana bitu bagaruka ishomero, abashomesa bitu mubete mu bakonvisinge bagaruka ishomero kandi mu bapromising mbereke ngu industrial action yone gumiza mu ko candidates banyu bariyo ne bakipasuing at that higher level. No bugaya wabo kikwine ko kaizo bariyaza kuyarta erikabuka ko nibo kumanyo umugashoka kwine nabe fena tubemu okutuba okurumirirwa government nayo tuse ewa mase ira ewa manduleke ko kwayo ejja kwogera ku musala kwa musomesa kino kibakakasa tumbera abamuganti tuinde ne government bigiro natwatwaga ejja kwogera ku musala kwa basomesa era mujja kubanga mubasanyu. Orukiiko oru rwaba rugenderire kwa report y'ebirugiro mu kurambura kw'amashomero ga district ya Rubirizi ahabwa tamu ya kabiri. Tinyine obusoborozi kuruga bwa constitution no tikingwikiruzubwa kugambira abasomesa ngo bagakombe bibiina. Ekigambo omuntu omwe kandi aragenda sekuritare umutwe n'umuhurura narabyaho ebirango byona kandi ariko kosira kari omwami Baguma Philbert Bates. Level obundi tukubatoroho ne comparinga kugira ngo kashi industrial action kan tugenda umushara kan tugenda twena katurukubi ati ni tutuzo mukatushitame mbeno tunage gain zetu twaba twaseho atujangwa hapana batchazabo bakusupportingere kugira ngo wike kwizana batandika mbene tuturaba lete bazaho abasomesa bawe kawo bamara kwiza bakaripotinga ishomere tubakusindikire tubakoriki Gasha kwa Jime Mhumza na Ondensi Basindia nabo.